Deng programa ang po ang proyekto na naman ng lokal na gobyerno ng siyudad ng San Fernando ang megawa o asopan kambening masaleseng pamamayad taripa daring memalan keti in pisyang ng LGU ngeni. Metong karing memang dalan at bayong programa at proyekto ing taxpayers king lokal na siyudad San Fernando. Agpang kang Mayor Edwin Santiago king mega na pa taxpayer symposium ay kaganapan banwa-banwa king Heroes Hall Kapilampamo. May kita-atlong dala na business establishment owners ang poing stakeholders ing tinagon king mesabing programa. Api siyag naman ning suporta kaning mesabing obra ning LGU ngeni. Base king syudad, na king mapupos ning Oktobre, may nabot ing 1.43 billion na pemiyabing city internal revenue allotment at local income ang malapit king target para king pupos ning banwa ang maghalagang 1.67 billion. Sa lukuyan, anjang pang alila manasang manikwang 100%, karing koleksyon, dapat panikwanan ni gustong koleksyon, karing taxpayers ang maging maragul na kanong saop kareti. Pasasalamat naman ning pisyag ng San Fernando City Mayor Edwin Santiago, king suporta da kanuring memalan at business owners parikil king gustong pamamayad taripa. Pengako na rin ning alkalde ing gusto o masaleseng pamangamit karing buwis para king lalo pang pamanyulong ning syudad. Kaya binaring memala na makatok ng Keti. Ako po Jane Argoso para king News Force Pampanga, balitang tutok king Balen Susuyo.